Ole thlir tu te chibai le vekule voina chon mizopa Ias Bansana Pathian Rawngbawl tu missionary mi Chhuanawm Lalchuangliana chanchin kan ranta lang don ani mi tam takin an chak anin ziatin theilo le MCS tam takpon an exam hupur IAS direct lut le ngal bansan ngama Pathian Rawngbawl tu Puchuangliana hi a Chhuanawm ngei mai Puchuangliana hi reiek zukbol khwa seilian ania vanlal so male Germany te famu masak ania Durtlang hospital kumsang ka jako somli pakhata alo pianga ama chartu nar sawin ahminga lungmona ansa ani mase an ko reiek zukbola an troi hoin reiek lal pulal loya sailo khan India ramlal ro pui berte zena bulian puya hian ama chanchin le atha alo chon ve avangin chu mi choi chon ahming chu Lalchuangliana tin athak ta chu apulhen ta ani chile kuanglama chuan chakchuak pol hang ani anu hian kumngami anin athi sana ani le api le apute hi anu panlain ama enkol tu ber anni apu reiek zukbolal khochiar pusel loya ania pulal loya hian engkema aring topa porsab dor tu tele afapa pulal kai loya sailo silheta le khazir troi turtein atir thin reiek zukbol khwa primary le middle school a kalin kumsanga jako somnga palia polruk apasa middle school le matric exam ate scholarship mu phain apas ve ani St Anthony's College Silonga Zirin kumsanga jako samruk pathuma BA Economics Honors apasa Silonga lekha azirlai hian kumsanga jako samruk pahnia anun tidang lamvek tu lali soringa piantharna achangbok Sinot High School aijala zirtir tuwa atangin chuta tholai chuan kumsanga jako samruk palia All India Civil Service Examination abevea chuta chuan tlingvein kumsanga jako samruk panga khan Indian Administrative Service IAS azomta ani Madhya Pradesh Assistant Collector Nitranin SDO ADM le Collector NDM te niin kumsanga jako samsari pani khan Defense Ministry New Delhi ansona chuta chuan Director Military Regulations and Forms na achilain kumsanga jako samsari pathum khan Pathian kauna nia hriain IAS Bansana Emmanuel Hospital Association Paul Tharte chu azoma chuta chuan ho tu ber Executive Secretary ni in kumsanga jako som khwa paruk thleng athok damdoin som pangale health project som pani vel anen kol thina Dr. Somnga vel le narzani vel le thoktu anvain sangkhat zathum vel anni thin awmlai hian kumkhata EHA hospital te hian damlo noinga vel enthin anni EHA kumsom ni pathum awm noin kumsanga jako somko paruk khan achhuasana India marlama chanchin thril le koran phun lam Rawngbawl na kongsat chopin konsan Paul andina anho tupa ber Executive Director ni in tuna hian koran le mission Paul somnga vel nen tranghawin network facilitator na anthoka he network hian kumsom ni vel chungin ringthar makta doi khatle achan velai lali so ke bula anran troi ani kumsangni somni pahni khan kumsom riat mi ani towa pathian in a roina zara he na hi ala chun zom zela pension ti seilawin he na tang hian lalpan anena minseng mai se ti hi adu thu sam ani fo thin ama nabi ka mission Paul ranga ain mangtam le thina Evangelical Fellowship of India Back to the Bible TWR Delhi All Member le Chairman ani thin CMC Ludhiana le Vellore St Stephen's Hospital Delhi Woodstock School Mussoorie le Mount Harmon School Darjeeling atepo board member alawani to thin ani anato wang hian ram sang te atlo boka Singapore, Malaysia, Myanmar, Nepal, Switzerland, Germany,
Netherlands ba ka UK Canada le USA te phei chu voi duai lo akal to chin Arunachal Pradesh ti lo India ram hi fangchuak vek to North India lam phei chu afang chip chiak le Delhi a hian kumsang ka jako som sari pani tangin kumsang ni som ni pani thleng khan an chung ko in an la khosarenga in le lo ti lama hian a boilem lawa khoya ma ming hian nei sum anei lawa a hadam thak ati hle lotam le tlem hian ati boilem lawa I sikna ona duamna le lung oilo na laka min vengang cheti hi kan pola thu soi engma ka nei lawa engkim kata ni ti hi an thu pui ani levia chi teng deu khan lalpa hi an chanwawa an thlang tok mai ani mithil pali amingai san zong an nia atula chon ui lawa poisa man chu zung hi sumpun na ni anti mai thin Delhi khopuya mizo loi khom na ber thin Delhi mizo in khom DMA ya hian sul sutu ani vea chairman le ziak tu na hi ani thak de reng thin tu nai ro thang thar mi fel tak takin anon en khol chho ta zel ani DMI thu von pathian mangai le chanchin thra ril zela ring tu in pum khatti hi aril rem zong le anun kai foi tu ania adu ber chu lali suwa mangai zol zel le ama an chho zel hi ani aizol dor pui veng kompondar buchunga let fano thansang inen kumsang ka jako somruk pariata anin neya anin nei kum somnga na po an lom to nge ani fapa pathum le fano pakhat an neya antu te kumsang ni somni pani kum khan an graduate to boka ama hi man moreng mai voina ti tu ni minati zo vek do mi ania mizoi oi hi angai thelo zong tak anni Pathian Rawngbawl choro ro chuan thi tlenga Rawngbawl tur ni mai hian a in thina Pathian in kong akhar ani ro chuan chu kan thu ani to lo Pathian zara a risel tra na chia in damdoina alut ngai lo voi khatero chu zun kong dal tu enlarged postate wangin damdoina aum ve ni tin hian balla pakatal aizia balla hi adu zong ani baka theitlom berpol le kumthlona ani wang hian ni lo thlak ati hle a thei risel tak iron tamna alo ni bok nen Mizorama tam lo wangin mi a hretlem le a ama hria pho an tam lo hle ani Mizoram chung hrim hi abel lo em maya Mizoram thingtlang khua tanga chok ve mai Pathian in Rawngbawl na kong ranga hroidan angai toin lalpa du sakna le mal som na dong na saber ni in ain trihial thin kopui ta narin omle ama en kol tu thatak Pathian in apea ni tin hian Pathian ne na lom thu asoi reng thin Chhuanawm Ias atanga Pathian Rawngbawl tura in pe hi afakom lea atu le fa te le athakal zela chunghei anom arin omlo pui thu na hi tha te thlenga mal som na aloni kumsomria chong missionary na thoka phairama mi chonom pani te chanchin hi toy te in talan chunjom lok teang Mizoram Sinot Noya Pastor na pension thlenga thokto Reverend S Lalchuangliana Varanasi khopuya kumsang ni spali atangkhan Varanasi mission na bultranin field director na thokin tunthleng hian alawma mizole namdang mi thoktu missionary le Evangelism thum chuang ve en kolin tarchak lo risel lo to lo intipal lowin alawm reng mai ani Reverend S Lalchuangliana point ramlak tur alatam em ti riain kau pato ti lowin kumsang ni somni pakhata tangkhan Varanasi pastor ni turin alu chila ramlum le shom zoka kumsomriat pathum mi chuan mani shom poisalawin a inlum chho sanin Varanasi apan leta a pastor an momo ema alu chillo theilo ani mizo tei namdang hian chanchin thashil tur hian mindu bik emo te mai tur ani ole thir du te voina tan chon khati chin khanile pot mai sela lawin en kol trawala halodom trawala chanchin ngainom tak tak tenen ahun ngaya kanin tong le thek don nia